Mwana kyo kaita kuraga muire tu waku. Iya, ewe irimo. Kwero thia. Sina uru. Ndukumbe agirisa tukutenderesa. Ndona geithigithe ndiageithika. Riu ri, niwe nio ngumite na gukuguo. Ona ngukite, ona nio ndigiciga ntukona nawe. Riu ndirigire mpinya ikira kabarabara karami. Kaliko. Gako ugu ka kwanyu. Gatige kurimiro tondu kindu kia kiagire kurimiro muno ri no wendo. Na kindu gikirage, nona ngori-ini yakwa. Ukona gasigo. Na gasigo ka wendo. Na gasigo ka uguo nyonaga guti mundu ungienge bota ukarimira tigo wewe. Rure kide kwirage ri uria we irimo. Nona kwanyu. Muci wanyu ukona ni giretu mingi muno. No gutire muiretu aninaga guku uguo tawe. Riu ndronire ri nirera gukubikia. Ndwambe uthikiririe aba thikete good part nirera gukubikia. Ndakubikia ri unjiarire baba na unjiarire mami. Ucoke riu tuciari andu manyire urona ate bandu baugo uria wirimo Riu ndina kiuria na ndina uru wa igwa i. Kiuria kiriko Wa ni kiroko gia tene. 1. Andirarega on this ndasiga this ni ndamena ndeka 40. Kiu ni kindu gia kwanira kiroko gia tene. Oh jerie kabora turakwira atiriri. Ndikwenda ujarie kahora. Anjejele uja aba social distance kwenda. Usonga nyuma. Dikiriria unaguhiriria niki? Iniketha tuvutanie at least. Tuvutanie ati. Kiroko. Ndigo kuna mbevo. Koguo. Tuvutanie. Ni diko mutari kwanyu. Ndiri kore mahiga mutari kwanyu. Turugaga na ngasi. Ndogithie wakio iguru gari. Dikiriria. Riu ni. Hana nyau cia kwanyire cio ya gofara ati mundu akoya nyewa kainduka nayo. Dikiriria, muthikiririe. Baba ni arangaire kamugunda kuria ngariama. Ike mwe na kuota. Ni kugura itangigura. Nije no bote kugura. No mugunda ucio ndira gukwibokera wewe. Peke yako. We ni yani guti mundu na engibota gutungata indo citu. Ongidira mokoma kwa uguo ri makoma kwa no marora uguo. No marora uguo mahana. No marora. Uguo hana ri. Hana mugunda. Sokia kiide hana mugunda. Ni kuringana mugunda. Hana mugunda. Hana kurima. Hana kurima. Kurima. Mokoma mahana kurima. Mokoma mahana kurima. Riu nduruga atiriri. Asa abojokire mokoma mahana kurima. Nisa ondu no twandike mundu. Koguo no twandike mundu wa wira tu nawe. Riu ndina kiuria waigua. Wikara gogo keira ati wona kairetu ni ukuhituka na gutike nginyonaga no wewe. Ndukebe uhingure maitho basi. Kiriri undira kubingura ngoro yakwa. No thikiriria. Yo kubingurira ngoro. Ndikwenda kuona riu nikiuranyonia fara waigua. Ndio kubingurira ngoro ugwire atiri wa irimo. Wairimo please no thikiririe wega no thikiririe wega wa irimo. Tunyitane nawe twanjie muti. Ai mucie sorry twanjie mucie. Haya oigua abokire. Dakika ici? Igere. Dakika ici? Igakuigwo kigamba. Rigwa. 1. Ona nyamu cia githaka. Itiwanaga bara dakika imwe. Ona your grandmother. Oh. Soso na ginya maitu. Ndoirwo bara takajau. Kana ngui. Ukwenda atiri ngukore kwanyu mucie. Kana ukwenda ta wirimo. Tono ni guti mundu aninaga no for example ni wikara gogo kaira we soba uroreka muthe gatena mboso nyingi nona ni mole mugaga gukunja ni thina waga ukiari nendo no guko muthaka kaire tugaka ta imagine rangi ucio wa kutekumutie rangi ucio wa kuna rangi ucio akore ingitukana ureciria kabiridi gatongeruta kabiridi ni ciana ureta buridi ni ciana ureta buridi ende wanda to buridi oigwa ureira nowe unugamite faro kanjira ni uniendete racio kigithe diari Mombatha na uria na Kamau gutira thina tigana Kamau ingi gutwarire Mombatha unyu mai macumbi ukwe ngai mundu cia kwendera wega uiru oni kama niyo ni ndire kubudia nginya gutega thamaki na macababa ni macababa nindoi ndire kubudia gutega thamaki na macababa tanyenda honde ine gwito kuigwa wirimo gwito ni kuri igwa ni kuri gwito kwanyu kungabwa ni kuri uresira mugunda na umwe kungabwa kwanyu uresira gwito mugunda na umwe ku maembe kwanyu ku maembe ni kudega kunganira kwanyu ku maembe ni kudega kwanira kiroko igwa ni kirude kwiraga wirimo nona ure mumunyaga maembe ndero kunyita uguo ndeko mumunyo uguo Makuzi ni kuru.
Uguo gukumumunya. Wena miaka igana waigua? 37. Yende kumumunya kiundu kiboe giyembe. No ine no go no magiyembe go ine uguo ine ngariro. Wow. Uguo ngaruma iyembe uguo. No ngoro he uguo ikiria uguko uguo. Jagite ki. Uguo. Giaigo hega. Giaigo ngoro hega Uraziria. Waziye kiundu kuria ngo ngwigire wairimo. Gwicira ni gwithambite ya kuigana. Turuni wa imo ni wa indikiriria. Ni wa ndikurira ngira kirutanga itongitugwe na ngari. Bona. Ndu ndureka magoro ta nyamu. Eni. Tathogu. Eni. Tathogu. Eni. No ne magoro makore mahana. Ndo na mi atoka. Ndikiriria no ngiranga ndio atiri ni muthuri ebo. Uriko na ngayete ukube ngari. Ndio ni akenayo ni kawa kistera gaku. Runga ina akena gani? Ugo jikara yani. Unaona matira kinyanira. Runga ndira atiri wairimu. Sometimes oka ni understand you know na through for example wagire ugoka ujitete ndagi ona hani ondirigite ukigwe tutari uguo indiki otetagwo afuru uzokirwo budget maundu mayo uguo tondi moyo wega riu nie waigwa nie ngatiga maundu makwa maria ndireka woho guthomithia kwariria airetu yeni Wairimu gakwa amayo oka kaindra nunga kaidenyo kwa oka nigo irimwe rundira tiri wairimu no kwambia na yani complete kaundu tongiruta ciana ni biana wega wairimu nginya no ngubiriria ni undu wambia na wega wairimu ni twendane twanje mucie maundu ni meri kwaje watuthi kwa njutu kya nginya nguo ciaku aigua yes no ria gukwira ri ona wenda kurakara urakare ndirarega ni wakinyire class 2 nduri wathi cukuru ndirarega ndui kwariria andu ni njui uguo ndirarega kanwa gaku ni kanungaga na ndangire gukwariria ni kanungaga ndirarega ni uranunga thithino ya hwa ndui kani ya hwa ikani ya iyo na ndi ngwicira ni uranunga kiria ni uranunga kireta kwa ndi mwana umeneka ni kathithino thithino gaki ona yo pata ndanunga gatawe ona ngwicira gutwiti nunga goria ununga gatina thina waigua ona gungituika gutire muthuri ungi thino yothe tutigare nie nawe ni njoi mwathani ni kunjoya anginjoya tondu mwathani ndangitikira njuke kwanyu tondu waigua kwaria wira wa mari tiga kanua uri tiga kanua utie kindu kingi uri reki kira wiri muriwe tu no nyonge ndathi gutwara ng'ombe citu rui ikanywe mai ugithikiriria go icio ni story cia kuhe ndakwa ndrari icio ni story cia kuhe ng'ombe urera he story icio ni kwenda guka kwanyu uko ni ng'ombe ndaringiria uguo tukieka tiri wairimu tuthie toengu ndukithikiririe ekatirire waigua thie mucie obe wethambe na thabuni ngitiga gibandi wikinye magego na mai mafiuti mai maria uturaga utahaga thianga kwende na mukinye mwega wire your father atirire jikaria the unjire atirire mami okire gwito atia tondu ni njoi nginya kwanyu ni kwaugirwo mbu nyinge ndio ndagiuka tondu okire na indo woroka na mugunda wene wa kuheo ora kia kidogo abeto ni guka mugunda wa kuheo tiguo okana mugunda wa kuheo ng'ombe itare cianyu cia roni uticio randehere mite ya miembe tare kwanyu kora ngia mite ya mikima na mirangi mikemetare ya kora ngia mirangi witoko ngia mirangi kaine kwene waigua riria uka na mirangi tumagi kabue riria ukahota gwikira wega ukahota kwaria na volume ya thi ukahota nari nderu cia beciume wega inioro nario wambe thondeke kanua na kuthonda thondeke alafu haha mesira wambe uthie cukuru wecirie wega tiga githomo gia class tu wambe wongerere ririo ugoka kunjariria muthuri ome ndigire mundu ria kurumaga ni akoragwo akwendete ko ni tue ni unyendete ni unyendete uko muthaka na ni nkwendete na no ndire kubikia kabangoragithie yani all along ugoretwo kibenya Peter ati you are together na mutiri together in any way ni wala gitindo kimomba tanyikina kwa mtu nawe so to get it from today can you promise kiongozi Peter rada kwa rada gutiri na uru man ulipotea kai kwa thiri athia abeti wewe mundu wa wara muno tondu ariri urazima ate ni undu wa chrome kama sure ritwarie ma chrome wemwe kai wabuthire muthuri no nginya kuringe kama umuthi atho isko rada
Kwa kina wife. Mazee leo itakuwa ngori. Ndirakwira atiriri. Umuthi ndiba kubi. Si tuende kesho. Urakete mwena tunane akiwa? Ndio atiriri. Badala uende leo, si ukam kesho. I mean si uende kesho. Kamla digakina epita. They should worry. They town in the stock dragura. Where go propose? Bad idea. Itakuwa ngori lakini wewe fanya aje? Tukaje muthenyo nyoge. Umuthi ndiri hakuhe. Lakini kirudi mapema nitakugutua basi. Sawa, leo ora kuthi kwao. Sawa. Ndike atiriri. Wejetera hwaini tuthiania hamwe. Ni sawa? Ndikiriria nisikize Peter, nisikize. Ndirakwira atiriri. We niongoje twende jioni na wewe. Jetera tuthi hwaini nawe. Niguo? Manzi usiband. Sawa. Okay, thayo. Na tukathio tajirite mani please. Nisa lakini metauni. Joke teke. Okay. Kuja kupropose. Nini? Mrs. Peter, show me your ways, madam. No, propose ila hahe boda. Propose igeda ni I propose boda. Do you still want to accept his proposal? No, the proposal yake. No garade herabia. Like mbona no nguria te to be sincere Nibi wone te gwifita. Sure ni hayagabia. Alva getiga. Sa no adumagira no ri no akajira gatipiro kanyige nani go gutambira kindi iri oho nyingi iri oho but usijali. See, I told you I got you. Sasa lakini sasa unawe dake dodo. Okay, I have to up my game. Lazima ni up my Guy. Peter. Dada bro. Mani, hii wajera mani ati uguthiaga taoni. Thikiriria guthiaga taoni kugira stock. Niko nimekuja kuambia Val, thikiriria brother. Ngukita kufangira form. Ukupangia form. Val, tukoretwo tukiaria nawe ngagutumwagira mbeca ukahuthira na kanda eno. Asa. Peter skiza. Acha vurugu. Skiza Peter. Yani hivi na iya wi taoni mani niguo ukione madamu yako mani. Niki. Guy, uthikire uramwita niye ngatuira we ugoka ukama we ukagwa rungu ukamukama itigwa definitely Jeff. Yeah. Definitely. Vansi mwambie tu mwema tell him the truth. Yani wendaga toke nake ukanduga. Sikiza Peter sikiza. Umeniambia unakuja kupropose. Kule masiku ile. Leo uko kitaka kuvagira form. Together nimpange in such a way that no tuire maraya. Niko double deal ye. No tuire na ndukajaririe guo we nie ndukajaririe guo we. Haya goja. Ye goya mbeca mugoka kuthira gukwe. Nikio njaga gataimu dawe. Wonaga ndiwe kwaria kana niki. Aya bebe na kwa nyumba. Kia we ndiye kukuringa we ndiye kukuringa mani. Na nikio ndikihuragira na gitio ya gathimu. Koguo ni umenyaga. Niko double deal. Niko double deal ya. Niko double deal. Jeff ndukatire ona yo kutirite wi taoni we kwanza. Ai. Kile na tiga monuane. Mingi ni za nini? Sikiza hapa. Thikiriria Peter.
hena bete mutokwana bongo Gigutumira mbeca ni unjira honi cia ngari nä Gigutumira mbeca ni unjira horo wa bete we kwanza we Kiki gikene ni guo we gwetia mbeca kwa nyumba wendete mbeca tonyuaga urenda ngira niguo muigane nake simpigane utia haria wana Jeff ni utia haria hakuona haria warihira utia haria wanarihira Ndirete mara pita. Ndire tuigana gukokomete nao. Ine jeri ndana na iguri yaku ni weteke kugambira. Jani gite ndana iguri yaku ria gawikigira kami agawikigira to. Kino man. Nye maraya. Magana matano ni moranga ni agukunja. No magana matano no moro no moguthi. Magana matano ni mahini ni jeni na mwage kogera ihu. Ndiroria ngorani yakwa na jeni nate we enda ihu ni ndire. Magana matano ni maratu moda bodili na kade. Nikio gutwara kweli. Tutoire nakio muthi tu no guo na wiki oguo. Ndio unayaga 15 15 ndo 1500 ndiye dakwe njuire no uragutumithirie juzi Ereko ino no uragutumithirie magana mele mo matuma uragutumithirie ndomwere ma magana mele ni mara mwambie kweli val mwire ma mwire ma ni nda muthondeki kairia gutumagira wikaga atia nacio magana mele no matumere ni magana mele akire cio ngoragwo nacio akire cio ngoragwo nakio kai wendaga atia yani ndonge ndambudiraga tondu ni wona ndire mbeca tondu nenda kuigana na bia magana macio mele matatu matano twarira jeni ucio wena iguri yaku mutwarire fanya aje ucio wena iguri yaku mutwarire mukaje gitio ni mwana wako arakara ora mwana vuka wasiarire giaku wanarihira ndikenda mudirwo ni mundu nie ndikarage nake wekiria kanua we ngobetuka gwako ndigwa mbara hai mwanake ukatenda kuraga muiretu waku uyu mwanake uyu oya nakora ndara yo kanyawe kora ni wewe kana ikia kuona kora ni ngai kanya ni akiona ni wako ndake itio gondekire ndoko itio go ngai gera mwanake gera yo kwena witness sasa kikukuhererie hutia haria areheire reke hutie ndemo huno asa mathe nikitikira githikiririe mathe sikia uyu muiretu kira shaitani ndorete ndemo ndimukirie mbeca yogokira Deke amareka goko. Oyo ri. Oyo. Kora twikati nira proposera. Kaje ni kara ndikire high school iyo ri kana ikuri oyo ria wiki icio agaitha. Mwari wa nyina na warogoro. Oyo ri ahoka hakangania sakajita maraya. Ukiri mundurume wa muhiki umwe. Asa rikigoria ati. Kwe mundurume wa muhiki umwe. Wewe ni uraria muno. Goria atiriri. Tondu reira no ati maraya ri. Tondu reira ati ngoragwo ndi waku ri. Bathmark yakwa ikoragwo iri ha. Mathe maji. Wewe wananywa nari bathmark yakwa iri. Bathmark yaku ndirenda gubueterera amenye naki. Iradeithia naki. Iradeithia naki. Nini niko nayo yako. Hakindu haha wanarehera. Hekindu haha ureheire. Hekindu haha ungiafondi. Bathmark Hekindu haha ungiafondi nginya njori magana mele. Nikio tareka nginya hutie ndeo yaku. Yes. Yes. Mutwe. Ona ndukahutie. Tigo kwandika jeshi. Ikamba ithondo kanyone. Ikamba ithondo kanyone. Abora na wairimu yakoria terere ona gitio ndore na hakiri cia kuhete pole mathi no nie ndi murata rugu nimai mathoreta mathi kumbe kora hana mamu wanyu eni kukoragwo ndi wa kora hana mamu wanyu ni kwenda bara we ndiona mundu rome kwa ndari arangambirira ndithie ndari arangambirira we ndigambagirwo ndekoya gaceni gaku na nyukwa wena niki ureka guku we nake no uri mathiri Ndago igwa. Tiani nie. Mwiri tokutamenya ni ngiragwo ni mwanake. Wena urarehe muciĩ nĩ Asa ndiramerehe muciĩ. Auka kunjira ni athi tauni. Kiria gutagwo atia. Tatuthira Murambo kana asa kamurambo. Asa aboro kami. we ndimuonaga Kigogo gasi ro ranjira gati ni ngati. Gasi ro ranjira gati ni rathirire ri. Niwe oka guthondeka arenda kuribirithia ngasi agithondekaga kuka akijira gati hena yonete tauni aenda kuona gitu ihana atiri getha turehere tayo tutirariha tuthie etigwo mami atuthodeke hau akiri cionjo tuthie na kimundu kiu ri kimundu kiu nikiaga numuno tamenya mathi kiu getha kana ni gukihuro nikiaga numuno mathi kiu kimundu niguo we ndurarehia ndirarehia mathi maka yake nyita wa irimu atia numuno ta wakwa